Unión Radio, Nashquatz Choacue. Solok Salisantilhu. Sail olehil Choacue at Cosquitzin, Hunsut Kuchik Yogin Jishkebal la Kulbal Salekak Angela in Solok Salisantilhu. La Isaralux ut Yokin Jacochbenikil Salekak Angela in. Lishholomil Katsol Balchiruli Gutana in Nashche. Kakwa. Kweli haan. Anak ko nagwahaktoshik chiril baleb oship li versículo sa lishhu li kawa Ezequiel sa li capítulo 36 versículo 25 to 27 nasye teshinkir kisi chichabil ha utchahobre simbil chik teshkanak tkwisi rikin chishunil lema usilal ut teshinchahobre si renakinga chik telo oniheb li halanil Dios tink rehun ak choleh ut ak musiqeh tkwisi rikin lishkakwile holom ut tink rehun unil choleh tink elin musiqere renak kwanqesh khonashjelin chakrab te pap lin taqlaum ut te ami likwatin rikineb li versículo in nakwahshtiki bankilqa kanjel chiru likutana in Shbanak kama yogojak chiril bal chiru likutan ekwer yogojak chi atinak chirish li ishqlah samaritana li rahom shchol qaqwa Jesus ashtaw baleb manak shkol baleb chishkhunileb li poyenam kho yogojak rabinkil shkam baleb chishtu aminkil li shpa baleb akshqabi chanru naqlah Nicodemo kho akwili ishqain li maqash nawom kho li ishq li maqwa babanel Halan taqal ril baleb rikin lah Nicodemo ha hun chakli kwing li naw bilru hun li kwing li nabalish tsolbal nabalish nawom chirish li sandilhu an hun li kwing kutunel abanan naqakeretal naqkwanah ku ishmahelal ishol ut hun naqik rikin li reh ku li ishqain shbanak li qaqwa Jesus yo chi atinak sa musiqeh abanan ebli poyanamain yo kepchi atinak Yalrikin li atin li nakatawru lao arisa ruchichoj. Shqabi chakchiru li gutan ekwer chanru nakli ishqain kishpats li haan li nakyok yuam reli qaqwa Jesus. Li tsaqal jojish koshlanki li ishqain. Hanak kwita kehek li haan li joji jechi ik reshban li qaqwa Jesus. Mahun kwajik tasuqiq sa li shnaq li ha barkwi joji atinak rikin li qaqwa Jesus. Halish kaush li ishqain. Abanan li qaqwa Jesus kama takwi naq sa khumpat kishbal qusiru chishkhuni li karu jojish yebalre ut kishkhal chishkhuni li ratin sali versículo 16 li qaqwa Jesus kichaqok chihokain li Jesus kishtierre ayu waqchaqla belo ut chalqat kuchikarin li qaqwa Jesus nashnaw anni tsaqal li ishqain nashnaw chishkhuni li shjuam nashnaw chishkhuni li shbanom nashnaw chishkhuni li joji rek angil sali ram Han yo chiril bal chishkhunil li retalil li ram li ishqain. Li ishqain yo ratawankil shkhalbal ishjuam. Yo ratawankil shak obrisinkil ishkwahik. Abanash khunes sinka naruan shbanunkil. Utlishk angel li qaqwa Jesus arin haan shkambal li ishqain chishkebal retal chishkhunil ishjuam li shmak shjotbal ishchol chiru li qaqwa ut shkhalbal ishkaush. Kahkui chihokain, shbanak kahkui haan nakamok reliquing, chishtawbal lishkuybal rikin li qaqwa Dios. Karu yo chiramok chakula atanakwan, shtawbalakwib rikin li Cristo Jesus. Karu linga nakanabang kakwe chihilok rikin li qaqwa Dios. Haan kwan shkwan kilal chishkhalbal chishkunil lakwahik. Hokanak mabay chikakwib. Keretal naklikayuam rahlal kutan, yo chi osok. Makana bakwib chirish li rusila li qaqwa Dios. Kul salajuam uttak eretal chanru naqta khalaq chishkhuni la kwahik. Bantiyo shakwe naqshina kuchbeni salqa kanjela in solok salisantilhu la isaralux ut nakatkoy beni sa khunchik reheb li qaqanjel.